Tukuretera abasigazi konka murundo utashaka kuretere omucyarakazi oguno munyeto bamwita Faith ayina mbabazi nakora murimo cya murundo ogu omucyaro ku Faith ariyo murimo gwa spare abantu binyaza kwebuza emirimo ya spare mbashaka kujimanya mabashija konka murundo gutwaje katukurondera omucyaro butukwirira sebiro munana ekiro cya Women's Day tonje kuganira n'abacyaranka aba tuhereze iyune munonga ariyo natureba TV West omuhimbo okumanya ngo ubuzima oyine kutandika biha tugukujunda kandi tuguko expiringa nko kujunda mbuye no mbugufu mwenu wano gukora ntibantu targetinga abavuji ba piki na nabamaduka bo kuguza ebyoma nk'ebituguza batuhajiro mu kushubura bena nabapiki abogora kamwe omurimo go mbakira gweto gwabashija konka abakazi nanye ndiyo kureberaho naguma mu myaka 8 ntugukora kandi gurumo ebonere omuri wa TV West nasa kwenda kwebuza omurimo ogu abwaki omurimo yona omurimo ogogu ekinagwihiremo yonka shoma bachelors of social work and social administration ibanyi ya shoma Bachelors of Business Administration ngatu areba ngomuntu okwekozesa okukira nko omukazi aine family nikituyamba nimbasa kubanye nesizibu nko mwana ruire konka bamba nkozesa omuntu abure kumpolisa kumutwara mu iraro okibanye yana akora kuri nanye ndikwekozesa niturebe kangu twareberera family yitu buri kimwe twakikora na esente twazifuna so Faith omuntu ariyo nakureba yanaenda kutandika omurimo ogu okabira meza magezi ki nera ashime kuba natandika amagezi obunabeninza kutandika nyine omuntu yansapara injire ebintu arakampara azankantine sente zikumara twatandika mpora konka kunagire ndikumusha ebintu ntine sente yamperezo bwabuzi bwakugira ngo capital yomoro nobwesigi namazima ngo mujungo cyakweta trust azeche kintu cyagumana kinyamba mwene kutambura amazima kugira ngo no muntu no buyakwija ukamuhereza kantu kaki agamazima nigagumana gakombeka ukamujotece kintu nice konka kibonire ataga amazima abantu no baguma mbakora mwene amazima capital yomoro namazima na wabo ine kaki konka amazima nigakombeka ikaki hango mwene mutakwenda afutandika business age wene kugira amazima ukagira patience ebirunje ebuhiremo omurimo ogu ebirunje binyiremo nishomesa abana banje nyegise no mwami wanje ntufuna yo proto bwitu nitwe turebeka ngo twaba abantu muri imbara twafuna izina njani byo birunje by'amani of course na nentambura rukutina kutandika amazima mutatina no tandika mpora na bajanta amazima na no gumisiriza abwa TV West nasiganse nyumo Gideon aho murembo Rambara.